maluk harenain ronanain GMNTV no Radio FM 101.1 MHz. Agora do Dauk ita iha Capela Santo Antônio Tocoluli, Paróquia Railaco. Maluk sira ba quinto domingo, tempo Páscoa, né? A convida a maluk strane sira a ita refleto ito ang ba Jesus Cristo ninia o confuam fo. Ha fo ba imi o confuam fo unida. Imi sei hadome mal. Evangelho neita fote hose Evangelho São João, capítulo sanulo recentolo, versículos tolunulo recenida to tolunulo recentolo a, continua ho tolunulo recinha to tolunulo recenlima. Mai tabaleha moto. Iha tempo ne ba, sira sei handa daang Páscoa nian. Judas sai tiha. Ha foi em Jesus, ha tetem ba escolante sira. O hinduni na maromak hahi manemak soin. O hinduni ema mos hahi na maromak hodi manemak soin. Ema hahi karek maromak hodi manemak soin. Na maromak mosei hahi manemak soin iha ni ana rasik. Basic ona atu na maromak hahi duni manemak soin. O andoben sira. Hau se horik tempo oito andeit ona hoimi. Hau fo ba imi o confuam fo unida. Imi sei hadomi malu. Tebes. Nudar hau hadomi imi. Nunemos imi sei hadomi malu. Imi hadomi malu karik. Ne sinalida. Atu ema hotu hatene katak. Imi haunia escolante duni. Maluk telespectadores no ouvintes GMN no Rádio Nacional. Ita se moris iha tempo Páscoa nelara. Tempo Páscoa katak loron hat nulu nelaran nebe Jesus Cristo morisias. Jesus Cristo se hamutu con escolante sira. No forranoin mos maita katak Jesus Cristo hamutu koita. Maluk sira. Forranoin fila fale katak Jesus Cristo iha ninia morisias. Ni hakar katu forranoin mos katak tebes duni Jesus Cristo ninia missão mag hahi nai maroma. Mai belaia dalam seluk ato Jesus Cristo hahi nai maroma. Lia fuan tempo to ona ato maroma hahi mane maksoin. Ato ema hahi mane maksoin. Maluk sira Jesus Cristo colia do dau konaba o insa Judas ato entrega nia. O insa Jesus ato simuteiro soto toi kusmai mate a cruz. Nebe Jesus Cristo hare teros nebe ni ato simu. Laos anesan Judas Iscariotes ninia fraqueza humana. E laos Judas ninia sala. Mai bene dalan maromak nia. Ato maromak hahi Jesus Cristo. Ato ema hahi Jesus Cristo. Dalan teros afinal ne dalan maromak nia. Ato ema hatene hahi maroma iha ninia realidade moris ninia. Maluk sira. Jesus Cristo ninia dalan ato nia hetan hahi hosi ema no hetan hahi hosi nai maroma mak dalan obedece ba aman maroma ninia vontade. Cumpre aman maroma ninia hakarak, aman maroma ninia plano. Ato do domin sem limitação ba aman maroma, ato do domin sem reserva ba ema. Nudar di diata diak nebe fone vida hamuhu nine vida ato ema belehetan moris rohan laek. Maluk sira Jesus Cristo além de hare miniateros tomate cruz anesan dalan ato aman maroma kahi nia mos ni hare dalan idane anesan dalan ato ema hahi mane maksoin hahi Jesus Cristo. Tawne maluk sira ita hanoin fila fale katak Jesus Cristo lahare Judas Iscariotes nebe fan nia hanesan malisanida laos hanesan fraqueza ida mai be Jesus hare hahalo kidane hanesan hahalo kidane be emnia fraqueza to realiza maromos nia vontade maromos nia plano. Além de Jesus nia mensagem molok nia husik mundo nia forranoin e me precisa hadome malo.
niag maluk sira. Ita hatene katak. Traição nebe Judas Iscariotes halo ba Jesus. Ne traição ida nebe hatudu katak. Ida hanesan uhindihan teona katak. Laos tamba Judas ninya fraqueza ne ninya sala. Mas bem ne marom ne plano. Mas bem selo. Hakara kala kohi ita dehan katak. Se Judas hadome Jesus Cristo. Se Judas fiar Jesus Cristo hanesa maromak filho. Nia lafo ninya mestre bamate. Então Jesus Cristo atu hakat badalan perus ninia. Hodilori ema hotu ba salvação. Jesus nia mate fomoris baem. Jesus molo katu hakat ba momento importante dane. Jesus hanori nine escolante sira. Atu hakotu odio ba malo. Atu hakotu inimizade. Atu hakotu buat at liu-liu. Laran makerek ba maseluk. Hanoi ni maseluk ni terus, hanoi ni maseluk ni mate. Foi maseluk, atu bele salva ni nia vida. Sacrifica maseluk, atu nia bele hetan diak. Ou nia interesse rasik, tabane nia foi maseluk ni vida, atu nia bele hetan buat rumah, osi hahalo kidane. Maluk sira, atu halakon, falta caridade, lakon domin ba maseluk. Jesus hanore escolante sira. Hafo ba imi ukung fo unida. Imi sei hadomi malo. Maluk sira. Maita fo atenção ba Jesus ne lia fuan. Hafo ba imi ukung fo unida. Ne katak ukung fuan ne be hanorin konaba hadomi ne maroma kliu sa san hototo. Hadomi ne maroma hanesan an rasik. Ukung fuan domini dane. Ukung fuan domin ba maluk sira, ukung fuan ni dane, ukung fuan fong. Hanori ni dane, hanori fong. Doutrina dane, doutrina fong. Laos Jesus la continua e maseluk ni hanori, hanori ni ba ihanani sona lai. Jesus fo ukung fuan dominia, hanesan dala ni dane be atu hakotu, hahalok odi malo ninian, hahalok estraga malo ninian. Ahalok oho malo ninian, ahalok funo ninian. Tamane Jesus deha mane escolante sira, atokar domin ba maluk sira, sai hanesan ukung fuan ida, sai hanesan mandamento ida. Da maluk sira, mai tahanu in fila fali. Jesus molok atu husig ne escolante sira, ni hakara atu dehan, atu hanurin hela escolante sira kata. Laiha buat seruk nebe importante liu ema. Ema mak importante leo. Tamane, ema ne vida é folin, ema ne moris iha valor. Quando ema hare ema seluk, hanesan buat ida nebe importante leo, iha ni nia vida. Ni halo serviço, ni nia esforço, ni luta hutoto, atu bele tulu ne seluk, atu halo ema seluk sai dia. Nebe prioridade, foba ema. Sujeito mak ema. Labele buat seluk sai fale sujeito, ema sai fale predicado. Ou ema sai fale instrumento, atu hetan buat seluk. Jesus hanori de escolante sira, odi dehan kata, hadomi ema seluk. Se hakara ema seluk hadomi o hadomi ema seluk. Se hadomi ema seluk, labele hanoi na atba ema seluk. Labele interesse ema seluk, baune dia. Labele tahu buat material rico so insira asli fale em seluk ni nia vida maluk sira ida ne maka ukung fuan be Jesus fo bane escolante sira e Jesus dihan mamos ukung fuan ida ne fo e ema hotu nebe reconhece Jesus Cristo nudar mestre nudar maksoin ukung fuan ida ne importante te debes ato ema bele cara maluk sira mundo hin lorong kolia bara kona badame. Mundo hin lorong kolia bara kona badomin. Mundo hin lorong kolia kon bara kona ba solidariedade. Kolia kona ba bem comum. Mas bem momento nebe mundo kolia kona ba valores importantes tirane. Atu é segura ema minha vida. Atu foi importância ba minha vida. E é momento idanemos. Malustera dala bara. Ema seluk hare ema Nini folin depende ba ema nebe contribui saída ba ema nebe iha interesse. Malustira
mas te quer meter mais Jesus nele fora. A foba imi o kufom fonida, imi sei adome malo. Malo que será. Ito hotu atene katak. Ia Antigo Testamento. Kolia nanis ona. Hadome one malo kanesa one anrasik. Malo que será o sama ka. Jesus bela dehen katak. O kufom ni o kufom fo. Malo que será. Jesus laos honini hanorinde. Mas bi honi exemplo moris nia. Ni hatudo momos katak. Hadome maseluk ne labele di discussão. Hadome maseluk labele ha razão. E maseluk bele haloat ba o ensa. Mas bese o hakarak atu hatudo katak o hadome nia. Única maneira perdoa-ni. Única maneira labele loriat seluat. Ni haloat ba o tamania la hadome o. Mas bese o hadome nia karek o labele simu o at. Ida nem Jesus nini hanori. Maluk sira itahare Jesus nini vida toma. Jesus laiha inimigo. Jesus hanori nema hototo. Ema publicano sira sai nini belo. Ema escriba sira fariseu sira. Ni hanorin. Ni la halo inimigo ho sira. Sira ma considera nia hanesan sira ni inimigo. Maluk sira. Itahatene. Quando Jesus ema tocar da dao. Nia tuteiros da dao. E é momento, nebe, escolante São Pedro, loso ni surik, asai ni surik, saber tiha, atan, liurai ni atan ni tilo, Jesus deham. Labele halima ro surik, tam ose mate ho surik. Hatama surik wakunua. O hanoin kata, o lori surik, saber ni tilo, atu deham kata, haula bele simu terus ne hoto. Maluk sira idane Jesus atu dehan dit kata. Nia terus tamane dala nebe nia compreende. Ema nebe la compreende, nia haloat atu defende Jesus. Mas Jesus la hili dalan defende an, hodi loriat seluat. Além de ne, Jesus Cristo molok mate cruz. Nia reza, nia bulu aman maroma atu perdoa nia inimigo sira, ou laos nia inimigo, mas be ema sira na bela compreende saída mak sira hal. Nia reza bulu aman maroma. Aman perdoa sira. Tambah sira lah hatene saída mak sira hal. Maluk sira. Iku seliu atu tak evangelho dane Jesus tehan. Sei mi hadome malu karik. Ne mak sinal ho di haturu be ma hotu kata. Imi ne ho ni escolante dune. Maluk sira ne condição ne criteria ne be Jesus fo bani escolante sira. Nara ne escolante, nara cristão, lori Jesus ne nara, lori Cristo ne nara. Quando ema ne hatene hadomi, hanesa Jesus Cristo hadomi. Ema ne bela hatene hadomi, hanesa Jesus Cristo hadomi. Ema ne bela hatene perdoa, hanesa Jesus Cristo perdoa. Nela soi, nela serve a tolori naran cristão, tolori naran Salvador, a tolori naran Jesus Cristo nini escolante. Tamba, Jesus Cristo mestre ni hadomi ema, to fakar ni ram, fo ni vida toma, ba ema ne ni hadomi nini dia, ba ema ne ni hadomi nini salvação. Nia perdoa ema hototo, nia hadomi ema hototo. Tamane sinal nebe bele hatudu katak ita Jesus ne escolante kalai. Sinal makane. Bele hadomi inimigo sira. Bele hadomi ema nebe haloat ma ita. Ida nema criteria, ida nema condição. Ida nema sinal, nebe ita bele hatudu, nema sasin katak ita ne Jesus ne escolante. Maluk sira, mundo hin loron, mundo nebe ita den katak desenvolvido. Mundo modernizado. Mundo nebe talabara, eman be rico, hare ema seluk nebe la rico, hanesan la folin. Eman nebe matenek, hare eman nebe la matenek, hanesan la folin. Eman ya valor depende ba saída magnia bele contribui. E é momento de dane Jesus fusuita. Se ita hadomi malo tebe sanesa Jesus ne katak ita Jesus ne escolante.
Mas sai Jesus na escola antes de dormir malo, e é tempo moderno. E é tempo difícil, mas forçar-se em Jesus na escola.